Ikoretwo iri njuragano iri na magigi na iri ikoretwo ikirongoreria atumia itura-ini ria Mawanga gicigo mbunge kia Bahati kaunti ya Naikuru. Tharikira itigite muingi wa itura riri na matura maria marigiceirie uri na hahu. Thutha wa makaya kuri thirikari riu honge cia ugitiri ni itacoketie makinya manarua kuhitana na arumiriri ya ikundi njikirire mukana na iri ikoretwo igitabania tharikira ici. Wahusika kuu 42 wako katika rada yetu na tunawafata na kuhakikisha ya kuwa tumewapata na wamekabiliwa kisheria vilivyo. Mutafariri wa mihango ya thirikari githurini kia Rift Valley Mari Mohamed augite gukinyaniria na riu ekuirwo 128 ni marikitie guikio ngono riri mihango ya gwethana na angi 42 ikiambikwo 108 total cases ambayo inahusika na hawa wahuni, na wale wameshikwa ni 128. Tuko na suspects 128 na tutahakikisha wote wamekanyaga kotini. Matharaita ngurani na maria makoretwo makihuthirwo ni ekina yaya ni mahithukitio mari makiuga kuri na ikundi makiresha wikina na iria ihujite matura-ini ngurani ma Bahati, Naikuru East na Naikuru West. Zile areas ambayo wametajwa huwa wanafanya hayo mambo ni sehemu kama Ponda, zile sehemu Ponda Mali kwa Roda Estate, Steamer Line, sehemu kama Jasho, Bangladesh, Shabab, Mwariki, Mauki Estate na mpaka sehemu za Kaptembwa. Maya magithiaga na mbere ateti David Gikaria wa Naikuru irathiro na murunawe wa Naikuru ithiro Samuel Arama ni mandikithitie ndumiriri na ruhonge rwa uthuthururia riri kimaningo njiri wa Bahati atanyitwo nake kwandikithia ndumiriri na ruhonge ruru. Kuna zile tunasema swords 6, panga 15 na pia hard drugs kama bangi 3367 ile tunasema rolls, na pia zaidi ya kilo 100 ya bangi. Ihinda-ini o riu Mari ni ahithuritie uhotekeku wa mogaruruku ruhonge-ini rwa ugitiri, undu uria ugite ukanirirwo rucio ni minister wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i icera-ini riake Naikuru. Mari ni arutite mukana muhiu kuri atabania tharikira ici akiuga borithi matikunira ritho ciikoro ciothe cia wikinai. Hizo crude weapons, mambo ya machete, mambo ya visu na mambo zingine, wewe ujue utakuwa kama mwenye amejihami na bunduki aina ya AK47, hautakuwa tofauti na hawa, na tukikupata unajua matokeo ni gani. You know the consequences, and that's our message to this criminal gang. Girifotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.